Yes, no mother 2000 dagina 6000 fause kamaina tan dagi habdi thama da 60,000 minimum da 60,000 dagina 90,000 fause kamaina tan dagi habdi ID business ki knowledge le jade dagi engunda idea le jade engunda karimata khangba leite ID online business maram da khangba su leite ID new things ne dagi di ID amna problem leiba mi UM ne di amna lai ba imum da pop mi UM ne investment ju le jade mayam na hai ba pot mayam sing tawning ba leiba da so to ngam de haiba sing do kem to wabi no sigi possibility do ai no je khoi gi team na mayam da full support pijar agani hoji kamaina full support pirak kadoi je haitari video je hobudagi loy faw yeng biro yam tena thamjarke karamna kamaina business ki maram da khangdaba mimna adagi di business ti yamna tongning ba investment le jado mimna de problem de yam leiba miu em oi bitar su karamna kamaina business se hawdor kadage karamna kamaina business se tawr kadage aduga ningjing biu si maina haijaga doi mamang da ko sida nangi site tagi paisa sidai si buk tabe puthok tabe ya de haba kem leiroi sigi poching asai gi mayam na network marketing tawriba scam tawriba mayam sing je ai network marketing bu scam ne haimna tinga sagi pyramid ama sema iba mayam sing ge sigum bana te kai matan te ko real business ama nanga kamaina drop shipping model da karamna kamaina build tawr kadagi haibagi opportunity do mayam da yuzik bijarke the Vstyla ai sagi company ni Vstyla Lux Private Limited sigi mission je kai no hairagadi sengna haimatan mayam na dikhalleba wall frame chanba dagidi painting dagi designing oi basing pot mayam sing yon pot en yes adumakne adubu sida sigi goals e mission si mayam yamna tongala mayam na udriba pot kya ama lairi bi seiza habidi mayam na normal tawi pot dagi yamna different things oi pot amane kai gi no ham tam na khoi gi ideas di mayam da khoi gi society da income generate to bungam na basilak pot amane aduna stage da khoi India ka dang focus to je project India manung da laiba population ji kya no crore kya no pai gi ne like billion ama hela ga lai ne khoi gi stage da ko adu itadi population je adu kimatik saw ne manipur thing atang side thambiru haidi punama ai gi business punama manipur loi focus tawni have the yab na te bu adu dang khal lai tadi paisa di lakani adu bunang na paining yo paisa du yong na di pai bang maroi aduna yam important oi position mo pochana concept clear oi biu aduna ai khoi gi target se kai no ha gi ngai gi hojik business tawni yo mayam sing graphic designer hire je photographer hire je painter hire je yamna talented lai basing je moi paisa tan bangam de tan bangam ju se kai gi no hai tardi moida ngasagi skills ti laiba but paisa tan bagi lambel di moi uba ngam daba adugi poto adagi di housewife hire tongning ba business anu ba mayam na tongning ba adagi di tawba ngam daba adagi di ichai shu laiba ngasagi business se kamai haudu kani khang daba yam chin ba chinjabu oi paisa tan di taning ba kamai tan ga dagi khang daba adagi di mi gi mafam da thabak shu chalu su dum pung jen wam da su da dia daba adu mayam thing ni issue le lai ne adagi di kana gu ma thabak tawre hai ta su side la saloin tawge hai ta su kok ta tholak daba adu ma sing do kem ta warning ali da sidai se simply nang na hai ga daba se designing to ba hai ga daba designing to adum khar pe designing to ba hai re fare adu wall frame je kya mu yam na mingun da kya mi won dori ge kya am sit dori ge adu di nang yam na pick pa wakhal lo ne every business khudimak exist or me business khudimak chat kani ba loima chalai ba hai ba darka tai chalai ba hi targadi business to amata ngam nang fana product afawa khanjanu chalai ba hi ba darka tai chalai ba hi ne kwai dagi main important oi je adu khang da mi oi gyam lai aduna complain am tawe ba hai di sumaina mi di clothing hai ba pot di mi na jai lai na ba pot ne adu khwai dagi aswan ba wakhal lo ne niche business category business ne yam na business ta makhal makhal yam khai du i chawring na market chawring khali puto adu gi profitable oi bu profitability ju yam ne makani adagi di market demand ju yam na chawrakani aduga competition ju du ki matik chawrakani adu da lek thau ba kya am ne lai myam sin aduna khang da ko business hana clear to biu siguma concept sana clear to every business loimak chalaigan chat kani chalai ba hai tart aduna stage nang designing hairaba matungda nangi design je simply nang toguda ba se akhoi gi platform se changaga upload to birani upload toraga nang apamba frame makhal mayam khanbirani khallaba matungda stage nang download to biro mockup download easily available helani ko adu download to bira matungda Amazon da yon be are Flipkart da yon be are dagi isagi web store da yon be dagi atopa marketplaces yon be are yon matung da isagi marketing business da khwai se marketing ne important of the marketing to wahai ta di business do en sell to kani sima khangjan biu aduna ngasagi profitable oige hai ta di marketing to da bi promote sung to da bi ai gi isagi Amazon da yole Flipkart da yole adai keno da yole ha bi sung ya roi adugi pot to di noi da heng business apna to achi ka tagi business atopa business noi to ngam moi aduna say just simply nanga design to ra matung da nana khanga da po se kai no ham tam da nangon pot mayam lotion bagi matha sa ba le ro hadi ai se sibu pot la ama hen log da ba de la ama pot log da ba de lising khai gi pot log da ba de kem le ro du mo nanga simply si to gudap se nangi product se promote to biro design upload to biro nangi customer na nangon da ek order to paga ek khoi da nang order to pa se suppose example da hire se India ki market ta product amagi lising tara da yole lising manga da yole hire se
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯉꯥꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯔꯦꯠꯇ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯤꯞ ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2000 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ 2000 rupees thado example ni koi bijai 2000 rupees dei tarak pe helak pe 2000 rupees thadok tardi lising manga de yona poto nangi competitor na nang still lising mari thadok ke juare lising ahum changa thadok ke juare mari changa thadok ke juare nangi apam adu tardi no profit margin se wang leire wang leiram ni go sigi posida simply nangi profit lo horo ekhoi da nangi customer ekhoi da pay to da pisa do pay tawani and then nangi business utam tam na grow to bo horakani sigi posi khangbi da duna nongone stage se pot mem loksal laga pot market tumma leibagi matha sabagi kem ta leroi order la kan da dang nang order to birani da gi de koina stage nangi delivery gi issue kem leroi koina loina mak nangi customer tamna do yo hot bigani magi address stage nangi matha saningai kem laitrab ni sigi post ko aduna tasengna hai gadi mayam da impact pinaba sigi post koina create tawjabani ko haji manipur manung market tong namte all over india manung da any place da globally jo koi deliver tawjarakini ko hojiki onje koi all over india deliver tawjari aduna mathang business hodu ni bachinaw singna seise changbirak ba yare form mention bi ba yare form mention la matungda aigi team na sdagi aina keno tawbi ko contact to aigi team gi site contact tawjarani adu isagi apam ba isana khangni myam sindu khangba yarani dagi di sample testing di quite important oi pone business to gi hamatam da isagi damakta isana surety oinaba confidence oinaba isana product gi manam da khangnaba sample check to ba habisidi quite utmost important thing. See, isagi apam sample low get low get. I say sample like the bad they have late. Sample they free the man the squid bizarre. You know I'm done that. I coin a raw material man kaktajar pamatam da. I coin the paishaki amachang eduna. I coin you market say control to the bad the minang sagi raw material mayam the meat jam the meat and the sample thalite. I coin the business alive and mayam the impact people amaro. Aduna sample gi charge you shana putuksa tamni ahan but try to bagi test of topagi karmana fai shi yenge sample gi bukoy no lising amani ahum shana sample low birani low yeng and the oshi business you tara yarn chalai bi yare hai tardi isana business hongdorani ngasai hana drop shipping na kamai tor mi hai matamda sukang khangdaba marketplace amna chalaga alibaba hire se koina quality yengu nate mingon order to sale brand build to ya po nate adugi phang tharu na customer nong ni de pisa talam ni tham pisa talam gare adu bukhar le gadi adugi po to muthala to do be adu koina sida pijari bisidi mayam da platform amane any customer na nongona complain tor kuma tamda akhoi da call tor akhoi na return tor kani akhoi na loi change tor kani akhoi na loi ma full support lor kani ba glass sky de pot ma soe everything noi kai morning ali de akhoi na loi yenga kani du gi pot mayam sing do aduna seis dagi hena job opportunity aina mayam da kai pidu no haijin mayam na khanbiro business ta senga tongning ba interested we chinaw sing na ai makha da link hapcharang ge changbiro form je fajana men biro adagi di isana sample pame contact to biro sidai sai dubai number hapcharang ge makha da form manung do yaw mani contact to biro ga isana pami bamaram da wai sana ba yare isana tawning ba duga ai designing haite ai marketing haite kem haite hai ta ju kem wabi ganu full support akhoi gi free community kun bijari Vstyla gi free community je isana changbiraga sidai akhoi na weekly basis ta ai amadi ai gi team na designing kamai tawni marketing kamai tawni kamai na growth program india manung na kamai market tawni india manung na kamai na online gi market te kamai na hena pot lehen gani kamai na si mem doubt lady mem si kamai na clear organi have ze ama to watana koi loi sam dai je gani ama to watana kai gi no ai na si ai koi na free thami je kai no mem ha pe kai gi no na free thami je ha pe ai hajar ke seng na mem da hajok jar ke business to business ni koi haji je ai ni ngasi mayam da free da tak thoga mayam kana han ba matam da mayam kana ba haija koi grow to ka duni mayam mi chonga na ngasi mi yankhai ha je mi yankhai na no magi order manga pore ha je order manga se mi yankhai ju su paisa ta le mi yankhai na order manga por pa ha ba se ingonda 250 order ne ko 250 order oi tardi chumreng go 55050 ha 250 order lak tardi 250 order si ge ingon su profitable oi helai ne adu jare ai mayam grow to da ai ju grow to aduna mayam da ina si gi free community se provide to gi ne kai gi no hanam ai gi matam kai thoga mayam takchar ka duine sumai to si sumai to hai poto everything full support pijar ka duine aduna business ta senga tawning bai chinaw sing habidi wathi waran to godam na ta scam to bagi wakhan na ta habidi ki raga lei habidi ai business sumai tawning yam thuna ba sa pani adu ma khalu na ta seng ma ki ai real business am build tawning ne khoi connect tawraga khoi gi manufacturer ga deal tawraga ta senga dagi thajadre dana isana guwahati da lei ichinaw sing adum lakpiro khoi gi manufacturer da changbir pa yagani visit to bi yagani quality everything loi check to bi yagani sample lowning mo no sample lo bi yagani wholesale rate loi pizza gani adagi di photographer lei ba videographer lei ba adagi di keno lei ba photographer graphic designer lei videographer have na tiko photographer lei ba adagi di graphic designer lei ba mayam sing na ngasai gi mayam da manipur tang lo ba wholesale lagi lo ni ba tang lo ba sample mayam sing da khoina loi pizza gani frame khatan pa
ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯝ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ A to G ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗꯩ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯍꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ 2,000 6,000 rupees ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯛꯑꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ everything A to Z ꯇ Vstyla ꯅ Vstyla Lux Private Limited ꯅ 100% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ are you ready? Are you ready to make money? Are you ready to build business? If you are, then fill up the form. Thank you.